Keblay pi bero blayin kurku kedoi pi. Ngadap tekam sim ke bakaman bangayo ikan ikalat mani kedua berpiling baga social media. Mata kesengi ngalap boy kesengi ke bar pau kena kayam bakoi jaga Portland. Kaman ko para ho Yesus Kristus naga gospel menta kesengi ninyo snow syapang Yesus bat kanong Samaria. Kanay kanong Samaria kalong kebriu ko ba im hakapop. Henry inda kalay kedua pada Yesus kalay yo mat ya kecing i kecing play. Kanay kentay kekloy ban kela si kecing im ke babah. Ho Yesus laban Kenya kita surprio. Namar Yesus dei ju kanay kentay kadai kanong Samaria. Hak kecing si kim dei ban ya syong kim dei ban ya keren iwe. Henry kecing i kecing play kalong kampalat ya ka an prio. Yesus terwa kanay kentay ya ka ke ba im. Kabalong kedak jong kecing im bom cikut. Batru batang Yesus lene tang ublay ubala bat penbiang ya kecing im sem kecengi. Kecing gelak memut jom kena kentay nong Samaria. Na kecing im gabasnyo siya kecing im gababha. Hadian bakala yo mat yo Yesus. Kalau konuksan ang betajungi Kristan. Kiba yo mat yo Yesus. Nang lagas ni ide ban siya niya hau. Ide ban igi kumba kena kentay ke igi yo Yesus. To ay bakat bagi nang yay linti hakani ka ayam bakho jam ka Portland. In la siya ban siya niya hau Yesus. Bala ban le yung ikampla kecing im jungi. Batru bangin la ban im ban le para bore ka babha. Kenang bangin la ban yo ya kata kecing im siya bang jikut. Ublay ukar kukur doi pi.